Anya laki din! Sige, panawan kayo pala dito eh. Agsar-sarita kayo. Mapanak pa lang iya abanda, Dobby, Carlo. Sige lang, Ana. Anya ka matan, Dobby. Sigurado ang nakadlawan ni Ana nga agim-imon ka. Kapot mismisuot amot ngamin. Nasaya at mat. Anya ka lakid din ay Dobby. Mala, umay ka nga rudat. Intan agpag na iti day banda. O sige, Carlo, kayat ko dayta. Kayat ko ngamin, duwa tala nga agpasyar dito'y parke. Anya, kat no sigat inangawis kini Ana a best friend mo. Sa ita, kasta ti pakitam kanwana. Anya ka lakid din aya. Ay, basta! Napanunot ko ngamin, nga ang mga no agawon na ka, no kanayon ta akadwang agpasyar. Anya. Ni, si Mangput ka magayaman, Ana, ading ko. Apay, nauma adagos, dagiti agayan ayat ang nagpasyar. Imo na ako na nagawin manong. Makapa-opi mat ngami ni Dobby. Anya? Anya nga upiti bagbaga, mading ko. Out of place sak manong. Ngamin, nakamisuot mat. Ngam nakaisam, itay imatayo akadakwada. Anya lagi din. Di mo't isupay amis mo aya, tinangawis king ka itay bigat. Ay na, am-amo kung day gayam ko. Mawata kong tikas tiyatig na. No agmisuotan, umadayo akong kadakwada. Kapota agat atap manen. Anya? Nagalasmutan nga iti aramid na no kasta. Apay, pagatapan na kayo nga ro, di ti kayan ayat na. Apay, awan ka di ti panagtalik na. Tsak man mat mawatan ti ugali day gayam ko. Ngam no dan duma, nasingpot ni Dobby. Jayla na labas sa kinaman nag-atap na, tinagmading o ugali na. Naimbag abigat mo, Ana, gayam. Ate inyagan kayo iti inlutok nga aros kaldo. Meriendaan nyo kinimanong mo. Kastamat gayam. Nagpintas mo tanda ta isam mo. Agyaman ak nga. Alaam nga rodan day ti malukong. Isublim tulatan inton maibos. Alaam mo tani nadagsan. Ay na, agyaman ak Dobby. Ay, sumura ka ba yan? Saanan? Inton maminsan tulaangan. At dapay nga minaskan nga aramidak iji balay. Ala ang arod. Agyaman ak dito intin mo nga aros kaldo gayam. Awan anyaman na. Aywan gayam. Sorry Peace offering ko na ita. Amok ama diti impakitakan ka edi kalman iji parke. Nyalakitin nga min dayjay arik na. Ala, bayamon day jay. Basta kontrolem ti kas jay adjar mo no sa bali at tao ti kasangom. Amang ano at tantumang tutupkin ka gayam. One friend. Sige nga ron. Inako. Magaw ka nga rodan anak ko. Mabisiin ako. Anya lakit din nanang. Apay, mabisin kayo ka din adagos? Saanak pa'y anakaluto iti pangaldawan tayo. Awan pa'y ti magao. Kat no nagbanglo ita iti ilutlutom nga aros kaldaw. Isuti ko nak agawam. Naangot nyo gayam dayjay nanang. Pasensya kayon. Impadigok mo't amin ng ije balay daana agayam ko. Peace offering ko ngamin dayjay. Dayta ngamin. Nagalas ngamin ti kasta nga ugalim. Managatap kalaunay. Nanang, agasam mo ngamin dayta. Pagatapam kit den ti mismo agayam mo. Ay, agbaliw ka nanak ko. Ngamin, ang mga numapukaw mo pa'y ni Ana ang nagsaya at agayam mo. Apay ka di anak kami suot ka man ng Dobby. Anya laki din di kasta nga ramid mo. Anya ka di ti parikot mo. Kasano? Pagbay may saan takmat gayam? Anya ka di marinday ta nga ibagbagam. Kasano kat uray ni nanang? Kat ni Ana agayam ko ti kanunungan na. Kasla isopay kit din ti anak na. Apay nga minaya. Anya tinapasamak.
Naistoryak ngamin tinapasamak iti Sabado. Kat nang tedak iti aros kaldo iti balay daana. Kat sakit din tinungtan na. Ay makapasuron! Anya lakit din. Saan ko makaagsaksakit tinaka mo, Dobe? Dumngag kamot ngamin iti pamagbagaan. Ay, dakamukan ka! Di ta ka man langat! Ingkan dyan ni Ana! Manin po dito! Isang di pagbali na manobya! Isugat na kayang arugan bakla pa ilang mag! Nak, anya ka lakit din, Dobe? Kumporme ngay bagbagam. Nakababain lagi ta ngay pukpuka mo. Agsubli ka dito! Agsarsarita tabay lang! Dobe! Ading ko, mabalin ka ding agsarita ta. Wala manong Alex. Sana bale. Nalpas kumatan dala ramidak. Abay ka di? Adda ngamin madamdamag ko kadagiti kakalugaran tayo. Diyak magustuhan, ading ko. Anya ka di dayta manong Alex. Mabuti ang aksan. Nakasarseryoso ka mata na makisarasarita kanyak manong. Sa anak namin, ana iruwam iti kasta. Ay, diyak lamon, ading ko. Nung makaisam ka pa, numamwam, tinamwak, ading ko. Anya laki din. Iba kam ngaminan amanong. Mariribo ka na kadagita nga ibagbagam. Iwarwaras ti gayam mo ani Dobe, nga inagaw mo tinubyo na ani Carlo. Anya? Ay! Saan na puno tayo tamanong? Ay, sungpatak no anyaman dagiti sana pud nung inwarwaras ni Dobby. Sungpatak! Nasayat mo't nasabat ka dito'y kalsada, Dobe. Apay ka di manong Alex. Ada ka di masapul mo kanyak. Talaga nga adda, ading ko. Kaya't ko ang malawlawagan nagiti warwaras mo, may papaniti kabsat ko. Apay, kaguram ka di ti panangiwaragawag ko iti buyok ti kabsat mo? Ay na, jak lapang panunutin na babae ka, dabya na. Tinutupan ka ko man. Ay, panawan ka man lang. Nyalaki din na yan dati yung tao. Hoy! Saan ka akabutan ha? Agsubli ka ditoy! Agsarsarita ta pailaan! Sana ka mabutang amang iwaras nga agaagaw ti kabsat mo! Inagaw na ni Carlo ang nobyo! Darap ti kabsat mo! Apa yan manong Alex? Uray ka matilamang mas sa simungad. At ka di parikot mo? Dahil man adabya na gayam mo, ana. Talaga nagtangsay. Iso lang aro din tinakabasol, nakarit pa lang, may. Api nga min ayamanong. Nagsarita kayo ka di kini Dobby? Hoy, nagsabat kami itay iyadalan. Kinumprontak ka po kadagiti mangmangag ka. Kit nakarit. Inagaw mo ka no tinubyo na. Impok-pok ka na, aderrep ka na. Anyan day dya babae? Intun kwan, nakasapul iti mang tutupkan kwa na. Kinapudno na ating ko. Nagtep-tep pelaklaan. Ngam talaga kayat kukuman at tutupan daya babae. Nalalala, baybay antayon ni Dobby manong. Agsardeng tumatla siguro no maumang agsasaong. Saan nga isuti pa kayo sa stressan tayo? Dasaya at tadakan anak ko. Kaya't ka man akasarita. Intan madamdaman to nanang. Nabannaw ka nagapoy ti trabaho. Itan ti kayat ko. Agtugaw ka di tatag sarita ta. Dinakman likliklikan. Nanang, talaga ka di adi mo kayat ti dumngag iti pamagbaga anak ko. Urayam ka di pa'y nga damang tutupkan kagapoy ti kasta nga ugalim. Anya lakit din ayan ni nanang. Anya ka di na kita nga ibagbagayo. Kaslamutan na danagdagsan na nakabasulak. Idinto ta siyak mo ti inagawan tayo ti nobyo. Dayta mismo, ti kayat ko nga ibagakan ka, Dobe. Ha? Apay, adaya pamanaknak mo, itikas jay nga iwarwaras mo? Kuha na nang. Adanto Pangasim ko mamot, anak ko. Ikatam ti kasta nga ugalim. Di mo urayan ang mapukaw mo tinubyom, sakbay nga agbaliw ka. Uy, saan tayo mapasamak day tananang? Ay ayatan nakunay ni Carlo. Di nakabailan ang mapukawak itibiyag na. Kasta mo lagayam, apay nga rod akasta nga iter aramidam. Awan,
Kaya't kulaan nga umay ay akas iti sigod. Ay, jak amukan ka daw be. Panagkunak, saan nan nga aramidon ti kasta. Nakaro nga min dahito inaramid mo. Amom ka de, amabalinda ka nga idarong po iti kasjay nga iwarwaras mo. Saan da nga aramidon ti kasjay nanang? Nasingpat da Carlo kan ana. Bayan nyo, medyo isardang kunto ti agsaw kontra kadakwada. Anya? Ay, jak amukan ka. Makaamo ka man laangan iti biyag mo. Apay kada sinabat nak dito'y dalan nga agturong ija balay mi Carlo. Amang ano makita na tamanin ni Dobby. Kat kumporme man ditan ti bagana. Bay ano anya ti kayat na nga ibaga. Makauma ti kasjay nga aramid na. Kat, anya ti plano mitangay. Apay akas ta ti bagbagam kanya. Kinapuno na. Nauma ako ni ti kasjay nga ugali na. Isu akayat ko na sinaan. Anya? Kat, adakin ko dayta. Kinapon noon gistay tinutupan ni Manong ko. Naimbang tanakapagtipol ni Manong. Bayan nyo, ikakman iti pagnakman na. Sigurado nga iti kastoy nga aramidag. Kat mangirnad mo tanda dya babae. Ay, kat makamu ka na Carlo. Nasyak, bay-bay akpilaan. Malaksid no san nga agsardang, tama nga no mapasubsobak matan. Naimbag nga oras mo, Ana. Friend, mabalin ka di nga agsarita ta? Anya pa'y latik addam nito'y balay, Dobby. Kalpasan na sinarsarita na kalagiti tao, kan conformity linawlawat mo, at daka pala dito'y. Kwa ngamin, Ana. Impagarup ko, nag-agawom ni Carlo. Gaputa na singid kayo iti tunggal maysa. Ngam, pakawanan na ka din Ibabawi kun amin dagiti imbagbaga kadagiti tattao. Basta pakawanin na. Nyalakit din. Jakayat agumura ka. Sana nalakati pa nang ibabawim kadagiti balik ka sa naisawang mo, Dobby. So ano ita? Bay-bay anak pelaan. Bayan tapay nga umimpag ti sugat nga impay mo dito pusok. Pangasim ka din, Ana. Pakawanan nakmatan. Gaputan no saan? Nalabit nga isinanakmatan ni Carlo. Tsaka ba alam no kasta ti mapasamak? Awan pa kibiyangak, ti may papan ka na kayo. Basta siya, baya ampay amang lipat Nasaya ta si Mangpet Kando be. Adda ni Carlo ije salas. Itay pa'y nga agur-oray. Kaya't nakakanaw ang makasarita. Ha? Agpay sa nanang? O sige nga Rod, inakasarita ni Carlo. Nabayag nga min asan nga imay dito balay. Kailiw kung tinobyok nanang. Ala, ingka ni Jayan na. Inak mangisagana iti pagsasangwan tayaw. Adto'y ti merienda. Agpalabiis kayo pa'y. Agyaman ak nanang. Sige nga Rod, panawan kayo pa'y ditoy. Siya kun ti mangkarga iti basom, Carlo. Saanin, Dobby? Kahit kung agsarita ta. Anya lakit din, Carlo. Apay, mailiw ka kadiunayan kanya. Kahit kung ibagaking ka, alipatin na kon. Agwin na swasta pa lang. Anya? Hindi na kumamot trabaho ni ti kasta. Amumat no kasano ti panagayat ko kan ka. Nauma akon, itinalabos akin naman agatap mo. Anya? Pangasim kumamat, Carlo. Ikaw na pa iti may sagun dahway. Ikarig, agbalbaliw akon. Ipagitan pa yung umuna. Kindipindin ton, wag sublin tupay ti panagayat ko keng ka, uno saan. Anya lagi ti gaminan ti kastoy. Juan, Carlo, agbalbaliw akon. Kat pakawanan nak kuma. Nasakit ti panangisinam kanya. Namawatap na puta pasol ko matlaan. Bueno, papagayam.
Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Arlene Gomez. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.